Uma utuku wa nduma nene kuri aikari a itora ria Kimende aria mokiririo ni mururumo munene thutha wa ngari cicieri kuringana kiongo gwa kiongo. Mutino uria ucungiriirie ikuo cia andu 12 kenda magikua hau na wangi 3 makua magitengerio thibitari-ini ya Kijabi. Matatu ino ya sako ya ukui ya Royal Mileage ekumite mucii wa Nairobi ekuwete athii 18 amwe yao makierekana gukorwo mari aruto kuona kuri na indo ta mafuku cionekanire matigari-ini maya. Aria mekinyirie haria mutino uyu hanikiire mauma na ihinda irito makigeria kuhonokia aria mekuhatite matigari-ini ma ngari ici. Allowed saa 4 za usiku ndipo tuliweza kupata ya kwamba kuna accident imefanyika na tukajitokeza. Kufika hapa ndo tumepata gari mbili, moja ni box ilikuwa inaenda upande wa Moyale na ingine ni lori ilikuwa inachelemuka ilikuwa inaenda kupeleka mahindi uko na Lombi. Athii kenda aria magurarire no marathie na mbere kwa mukiro urigitani thibitari-ini ya Kijabi. Kuna watu tumepata walikuwa wamejeruhiwa lakini wameenda Kijabi, wamekibishwa huko Kijabi na gari ya polisi na kuna ambulance zilikuwa zimekuja kutusaidia. Ripoti egie mutino uyu ni ikiritwo mukode ni afitha munene wa borithi a barabara mwena wa Lari Ahmed Mohamed. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadurwa.